Ano ko pa manligolak pero may pabalu-balu aray. Papachapu gulay lalo. Chapu maning wasa to ni ka pade nagaga. Ah, ya sekolah. Mana gulay de misteng. Kana na ay. Datu gulay at an machening. Akong kan machening ya datu gola. Sekolah bang. Penderasa nih. Hei. Mas, malu lebih kan? Tapi dah ada tahu gue harus. Ada gini. Wah. Terong deh. Ada kitri eh. Balik tunu balik apa tuh kau petang. Bang. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Oh masyarakat. Oh masyarakat, tuak cening. Cening tepan aja ragantola. Oh masyarakat, tuak cening. Ah, muka sedih makan macam ni. Oh, berarti golar oh. Cening tepan aja ragantola. Ayah, gunu balu. Ha, lagu mado. Pelaku kau kira cerita. Ya itu ya senai, tuak cening. Si cening tepan aja ragantola. Bisa mengobati tulang kering, bibir kering, tenggorokan kering. Yang penting tanda dompet kering. Ah, berarti gol ya tuh. Bu, nakal-nakal, gula ya. Oh. Dah siaga harga apa? Ya. Iya. Sepuluh na lima. Masalah 10 sebelum deh. Halo nih Pak, ketua si pelanggan pertama. Apa nih? Oke. Coklat mah gitu. Sur, kamu aku beli macam cening ke? Oh iya cocok nih. Jendela dia. Katakan tuh nih mana ikut cocok tuker. Udah kena. Yo. Hello kak, beli 10.5. 10 bisa udah lah. Udah setan. Oh masyarakat, sisa 1. Buruan, nanti ketinggalan. Oh masyarakat. Oh my god, ada Fitri. Desi sana nanti pergi. Bang. Balik bolu balik cakalang. Kenapa hidupku macilaka? Seandainya kata isi hatiku yang paling dalam na mari lalu ngepujilah Gia de Fitri. Tapi apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Dia mahkota. Pedihku marilah nama teman. Alah pemana kau? Gara-gara petanya, gara-gara petang. Oh iya. Makan dulu nih mati nih ya. Nasalah itu na de Fitri makan salah tu na. Waktu kan ya. Oh, makan dulu sih kan. Kenapa memang bisa kita pukul apa nasa kan? May mga bunasa sembarang ji napukul orang biar tidak ada salah nah. Bahaya anak. Kecuali itu kayak kalau depan perempuan tuh kayak kita baik pura-pura baik tapi di belakang benar nah. Pantas kalau sama saya tuh baik sekali sering ngapuk karena kasih pantun. Memang itu alasan ji. Bapak dulu kan. Cabai kah? Sulapkan Cik, kamu membawa kak tisu. Oh iya nih. Baku dapat mentung itu Abu Nasir, tidak mentung. Silakan. Pelan-pelan kayak gini. Kebanting juga.
Maka to si kuya ko baka. Balik, bos. Diyan na. Liwa ka sarana batin no. Ba't dia ati pa ita eh. Lanjut deh sini. Oi. Sini. Pelan-pelan kita wis. Jabi na tu yai. Nih, sudah minta. Ke dulu mau ke suri pagak dulu beli wiring. Iya, Kak. Madek kakak. Udah. Lalu melihat ke wiring. Oh, kutu na deh. Birma kan paga. Wiring misur lemel ni. Tuh na deh. Deh, me kan minta minta janak boy ku. Dek meo bos. Apa di hati kak mita ko? Ya to li ko keke. Nanti tu pak lo kubur ya aku tu. Apa masalah? Dia kalau ke kubur bos. Apa ya kantong kak mak? Jadi ko tiga kilo loka. Pasti macoy kak. Ini tu salah pak lo kaki kubur. Aku memang tongkak aku lah. Nampai melihat kak wai pak madek kakak. Bos. Tongkai makok ko itu. Kato na perasaan na. Mr. Tony apa di hati? Aku gar. Kok hatu? Kamu po? Ini kenapa itu temannya? Iya kurang ajar. Durhaka sekali. Ya Mr. Tony ke petang. Dia nak cuy ke makok ko bah. Jangan. Tapi ada dari mainan. Jamu kami begitu memang. Tak ada teman kayak begitu. Kita rai tapan. Dan Rai ini. Sini mau dulu. Oh udah, kok saya pulang. Malas tetap ini. Adek. Jangan mau lagi panggil Kak, majak sibuk aku kau. Kantun tak jika apa? Adek. Wah. Masalah itu apa? Pagat lah tu ni. Tega ni masalah dikir lo kameli gola. Barak letu ni jupanda. Dai tapanahan eri suro. Napar gola suro lo kameli. Ternyata auto. Nule matau tani lokana. Dia anak-anak ya, tanah sisa banyak pemuli su. Wita na napres sudah meligola. Kita palau na. Mai tabak koko. Cara nama. Cara ni pak gak dulu kain karena tatutu, engkau ada nama baluk gola. Jaro ni meta kak. Jadi kau aku pengen meli gola ya tu. Begini laleng Kagola ko iralang nga meli. Ang kakan ni kaya. Wih, Diki, gola ka meli, gola cair ka to gola ka. Mina ka gola pak ko Pana na yay suro Tuwa na loka na lit, na gola. Mana ka pa kondra meli Pwede daw magkaroon ako matyaning. Ito na to gola. Nakakala po na. Nakalakala ko layar. Ito na nawali. Kasi Diki, anak aku magarata Ako suruh ka malipad je. Weta silo ka malaka. Tegir pa balo na tegay. Permai. Sila ka loka sapay. Hindi man ka pa dongo-dongo mako ko ikalo to ki pa dongo-dongo. Awe kasi na. Adano. Basi sele. Oh, puri pa yan manis besar kak. Semanis tapai tau lah. Sisa satu gratis ongkir. Diskon 11. Oh, besar kak. Oh, besar kak. Itu mai. Oh, kasih. Makai lagi tambah macam itu. Wih, liwat sini nak. Oh, anda saya dulu balok itulah. Mana pak dong anak iko. Usur lo kameli gola mana kapak pendra marengi dong Alay na sa apa macam ni, kumakada macam ni. Makada ka tu Magola tu. Kada ko nakalakala golay. Iya nakala dyan ni gulay. Iya cocok nakala sini gulay tapi tanya pak katu suruang nyanu. Deh cak kira-kira kumita gola surang liwat toni tanah na dong to yahe.
Ito na anak yan. Laing surang melila tolok kanali. Iyo. Iya ka makot to. Iya. Laing ko na pagguru-guru sa alan ako. Pareway dek. Oh. Kalem bu, kalem. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan bu. Maginang ka, rugi ka. Elo ka maligola, yaman itu dari kesepuluh sak buwe anu. Tidak boleh kembalikan. Pareway. Temak. Pareway. Ibu nasi. Mak, lari mak. Lalu ni. Awi ni kini. Awi dede keguguran nak. Nah aku. Mana kamu suruh kak bulan anak? Ih, anak-anak yan. Kare bawa ni, yang saper. Matu ko suruh si ko dapat lasi mulir. Ba no tu. Kasulo si kaya. Sorry. Apa iko mana kan luluak ka? Maku kaya sensitif ka eh. Sensitif anu. Ha, yaro. Sorry. Ya mulut jauh ko ya. Berhati ka maku kaya anu eh. Bawang. Napolo kasi ko luluak ka. Maga ni. Iko mani penedingi bawang. Pole episode pertama Persina Bunas. Ulalunya ro adek Fitri. Magi na nalaka tahu. Oh, ya ro anu kantor desa. Iyo ya ro pa jam kantor desa. Pako cerita ro. Ay. Masalah cek demi wawang. Salah pahang ikapang. Apa makedero selaw na petang. Majak sipa ka. Urege wamba, nadik nengko kasih uang kamba iya. Magana to iya wamba tahu ko digasalana tapi adek Fitri mata poy. Tak barang kamu nusuk coba at ka pa yan. Di mari lalis di wawang we. Biasa cobaan tak barak lu. Ya naga pa ya sing abuna sih. Pura kayak demper ya gempes sasi ko. Metu na kasi dingin ko ke wawang. Ya rupi rasa mangitu mani kelal mangitu seandainya nulik ibek kaya mita lal. Liwang itu. Aku ang ketua pahit nu, ari kamay. Kawasan. Gagan aku tua pahit. Tua ciniming ka. Taro ni. Apa mana makukoy tua cining mapay to ni nulak no koy. Tapi rasa saya dipedi. Bantu saka lah. Digay. Ini kero. Ika man makukoy sila. Di inubawan ni. Ay, pahit pa. Ay. Pala de to nga bunas. Tua chan ni nama kedama pai. Yan are de kenal cinta pakon. Dia apa di mari lalu. Mana ka mapai makko. Tua chan ni non. Benar apa? Di kelas kan yang sudah pergi. Ya boleh pan. Bawang. Nasa ba aku tatanin na lang atiku ya nasa awan tarad. Ya to si Roy ya. Di. Apa di sedingan ya seding mabadi makalingan. Parastem itu ko, papastem man ding. Inung guys. Makok ke wawang. Elo beto man ka pa malirep di. Ay, cinta di. Tingin pa dai. Pak. 10.000. Usul ka majay. Tiga gratis magok ka bu nasi. Pas tuan nu masih ya kawang jadi mereka. Oh masih aku reko tapi aja ini. Wih kasih lah. Cara dek gadu iku wawang. Lo meto mo kapat tambe masalah aku iku. Ya dari masyarakat sini mah di mari laletok kayak apa. Nuyin dengan aku yakin ade pasti nu aja Apa was tuan nu masih ya jadi inutomia seandainya dek mekrak aja dek walai. Sabar kena baraka. Kita lanjut kayaknya. Ya mah berak aku lebih aja. Ini tak kesulitan. Jadi topi gratis nano topi. Iya misalnya kena coba. Kau di Tony.
Nonton sepeda. Baik. Ya guna cerita. Iko. Kami tuno siapa? Nah ya sapa toko. Gara-gara iku Masuk na sepeda na tau Magi nang kayak mo tebu. Nasama niya pagi. Cocok nih kalau perika pada cupang ini Andre. Iko ha, magi nang kakulalo. Bisa ko kakak lupa. Pokoknya iko makasulu, tama makasulu ya. Dato, maiha, tanurus aku ya sa Magan ka. Iko harus dulu ke sepeda. Magi nang kaya, pokoknya de gagatan niya punaya tu sa peda, taniya de gaurus aku. Pak iko makasolang. Pak darah sih kak budak sih. Harus betul ke Pak Dari ko, lo ke Pajerah. Maku ke apa dilali nanti ko gara-gara iko. Ngerti ko bedes. Woi. Elek nih radio itu terus dia lagu na. Iyo. Bi. Sepeda aku. Bi, abu na sana solangi. Siapa suruh kau pinjam kali? Ya, aku tahu kami Bi, nomor rem kok ini. Kami pulang. Iko amore, nakung kagak lalo. Lese ko. Maga ko mo na sa iko. Maga ko iko. Makukoy. Udah ko iko. Makukoy pentangi. Lebih ke mantai itu banyak sipay. Apa magelo ang peg ko tahu nari-hari mak. Jadi lebih ke imajinasi sipay daripada mantai tahu magelo iri tahu Ay, Andre ko. Kaya ito nga si pa to. Mga simi ko muli pakin naga. Ya udah. Ayo bulan. Tiga. Tandanya kau tiada. Tandanya kau tiada. Tandanya kau tahu isi hati yang paling dalam na marilala mukul jilat. Seandainya kau tahu isi hati yang paling dalam manam Tiga. Satu, dua, prok gue enak apanya sih 1, 2, 3. Bikin apa itu? Darah kan. Jadi ini sudah hari ke-4. Keempat ini 5. 5. 5 kan apa? Kenal. Baginal. Kenal. Sabar. Oke. Ini marah-marah mami dulu. Ayo. Dari dalam situ, Ray. Dari dalam situ baru belok. Kira tadi Petang.